و مجارد قال برز دكتور إبراهيم شرفاني شيورمند سروك حكومة هرم كردستان جبو كاروبارين ياساي لاستوديو قطبيش ديكن كوميفاني ميا دكتور إبراهيم تبخيرات زور سپاس باشید. ایرو 5 سال در باز دبن لسر بویرین 16 اکتبری بوچی هیانها لجنين تقص الحقائق لجنين ديفشونا راستيان شنة توين يجرتي هرم كردستان نكاريا راستيا بويره بو نرينا گشتي آشکرا بکن. ولی دستپیک زور سپاس بو بموانداریه صلاب الرئیس بو بیناری تیجا بحقیقت ابروکه بشتی بورینا 5 سال سر اوی خیانت کاریاتی انجام دان که روژه کار پراستی زورا نخوشه بس حس کم دستپیک در فتح بده من اگر آماجه چند خاله که گرینگ دمو که دروازه بو نوابتی پراستی مثلا بریاردانا چارنویسی و مثلا سر بخویه بنرد ده فلسفه و چارچوبت یاسایی دا تیتا ناساندن وکو ایکش مافت سروشتیت هر ملتک بونده کو چارنویسی خود دیار کتن بونده اب خو حکمرانی الخوب کتن و اگه هم سحکه نیجیش بلی هنده کو اف مافه وکو مافه که سروشتیه پروسیسا ریخصنا اوی مافهی چه اتیاسا دستوری دابید چه اتیاسای نیف دولتی دابیدن نابید ببیته هکاری وی چنده که اف مافه بیتا ضبط کرنش ملتکی یا جگلک سروی بنمایه که بین سحکینه چه میثاق رکراوانه توید ایگرتی داد ماده ای که دا چه هر دو پیمان نیف دولتی سال 1966 و چه جی اتسیاغا دستوری دا و بطایبتی دیباجا دستوری دا دیمایکا وقت اشارت داته ان الالتزام بهذا الدستور يضمن للعراق اتحاده الحر أرضا وشعبا وسيادة واتا چه اتياساني في دولتي چه اتياسا دستوري دابتن ما في هريما كردستان بويا پنا بو ريفراندوم بري چونك او شوازي سردريه يه حكومة عراقي ما تقول بشتي 2005 وروخانا شنافچونا بحثيال 2003 دي دولتك تازه دولتك ديمقراطية پیش لمخابن اف دولت و اف سیستم حکمرانی العراقی هاتنا پیش تقریبا پیرو کردن همان سیاست کرد اگر شوایی که دیتر که نرم تر بیتن بس همان بوچون هبو اجبر به چنده گله کردستان بریارا خدا ال 25 نه انجام دانا رفراندوم بکتن و کما فکر سروشتی خو و خلق کردستان تقریبا بشین بجن 93 ساده و پتر دنگ بو بلدا بو سربخون بونا کردستان و دنگ ایجابی دا بو سرکفتنا رفراندومه لی جهه داخله پشتی رفراندوم انجام رفراندوم هاتینا راگهاندن نه سر است عراق سردریکا دموکراسی و پریکت آشتیانه تعامل الجلابی رفراندوم هاتا کرن نجل سر است هریماتی و نیف دولتی تعامل کا دموکراسی یا آشتیانه الجلابی رفراندوم هاتا کرن مهمیات دید باش اگر قوسك الليله دائما دكتور عراق بدلاكي بله بس الاستي كومالغان نيف دولتي ولاتين بيشكفتي او ولاتين كو بردام ادعاء آزادي وديمقراطية وما في تاك ديكن بوشي وان ولاتان وكا بيوز بيشجيري هرما كردستاني نكر بيشتاخل هرما كردستاني والريفراندوم هرما كردستاني كي وكذا قلت كو ما في شرعية همي تاكي كي لغوري ياساي نيف دولتي ابخو بابت جوهري اوه مدفيا زوجه ما وي خاليا جنابتا ارستكري کو وکو ما فکر سروشتی اگر دولت عراق جا حتی حد کی وکو ناراضی بنا خود دیار کر با نوعا ما وکو اتفاق کا بجین گریبستا کا سیاسی یا جواکی یا دستوری مدگل دایا ہے والسروی بنا ما راگهاندنا فدرالیت و دان پیدان فدرالیت هرما کردستانی هاتی کرن بو هندي كو اف اتفاقيه بردوام بيتن رنج نوعا ما موقفها كسلبي جيبيتن هندك بهانه يعني اودي مبررات وان هبن ليه چه دولت دراوسه چه جواکی نیف دولتی بشیوایی که گشتی و کرکراوانه تویتی گرتی اف موقف وای سلبی براستی جه سرسرمانه و جه سر راوسیانه جاره یکم تشت مفروضه اف دولت دراوسه وقت دستوردان هرما کردستان داکری و هاول داین هم انجام رفراندوم شناو بن هم جی هرما کردستان شناو بن لی سر انجام اراده گل کردستان و پشمرگه قهرمان خوراگیریا هرما کردستان هاتا کرن و ام بینی ابرو روز بروجه ورار کردستان دتا کرن یا شوی سیرتر اوه هلویست ریخراو نتوید ایگرتی درباره دولت دراوسه و بطایبتیش درباره ایران کو چو هلویست نبون او دستوردانا
ایرانی یا دولت دراوسیت هرما کردستان دا و ریفراندوم هرما کردستان هاتیه کرن مفروضه ریخرا و نتویت ایگرتی هلویست خواه با چونکی بيثاق ريخراوانا تويتي جرتي دا ما برنسيبه كي هي نابيت دستوردان كاروبار نافوية الدولة دا بينا كرن آيال سر چبنا مايك ايران دستوردان كاروبار العراقي وهرما كردستان دا كرن وكي ما قلت يا كيشكا نافوية هرما كردستان بس برسامنا دا بس برساكات جيجي كم هر دو كافيك وبرسب بدا بله يا درخستنا لجنة راستيان تقصص الحقائق بوچه هي انها نكاري اشكرا بكم بو نرينا گشت همان دم دا 5 سال در باز من سر بي بويري نتوين يگرتي كاريه موقف خو چيب كتبه لهم بر كردان هرما زاني نقطه جوهريه هي بد امجبيل نك سياسات چه السر است اجتماعي ونافخوي بي چه السر است نيب دولتي بيتن گریدای پرنسیپه که هر گرینگه کو دبیجنه برجواندی اگر ام بین سحکن رکراوانه تویتی گرتی وکو پیکاته دولتت زلهزنو دولتت جواکی نیف دولتینه اوان دولتت هنیجی همان وقتی دا برجواندیت خویت هین واتا چین بجم پیروی آن میثاق رکراوانه تویتی گرتی وکو پیویست نهاد یا پیرو کرن يعني تشي بيجي شوية بابتي موضوعي نايت جيبا جيكرن يعني تقريبا امشي بيجي ازدواجيتك جيبا جيكرنا وداي البرفي چند ديجي جام صح كندي هلويس الدولة تزلهي سواب تايبتي جي جواتا يمنا يعني في دولتي وحتى جوا بيجين ريخرا وانا تويتي قلت بشوية كي جشتي جالك هلويس تخصادا وجالك بوير تخصادا وكو بيويس تدخل نكريا شد مینید الویل سر آسته نافخویی ابخو پرلمان کردستان بریار یادای بو دیفچونا بابتی و حقایق نبو خلق بو جهات رسمی بلکو و همی خلق کردستان دیار حقایقت چنه و چاوا خیانتات یا کرن او کسیت خیانت کرین کینه او گروپت خیانت کری کینه همی حقایقت واضحا لیت بیام جوازی بکن ناف بینه کتو حقایق بزانی و امکانیاتت كتب جهية حقائق ناف بين جيبا جيكرن ورقرتنا إجراءات بيويز درباري وان حقائق ممكن أف كسيت هني أف جروبت هني خيانة كار يتهاتينا تومار كرن الميجودا وميجو أواناش بيرناكتن لي رنجا قودان وقاوه احتمالا بشكل ديتر كي أو نبدو همي تشتي بيويز بشي ريكارت بيويز بو بقريبا زور باشا نها حكومة عراق الهم بربيكانينا حكومة كانويا بسروكاتيا محمد شيع السوداني هند دوي باوريه دانا تايبت يعني سركردات يا كرد كو جشبينن محمد شيع السوداني بكاريتن وان كيشانه چاره سر بكتن تايبت ماده 140 وگريانا هيزن پيشمرگه جبو نافچن اداره در وهرما كردستاني افخو اف پنگاواهات هاوتن بو هلبجارتنا سرو کومار عراقی پنگاوکا گلکا باش بو و دستیشان کردن محمد شیع السودانی بو پیکینان حکومت دیسانه اوج پنگاوکا باشه و همی تقریبا پیش بینی بو هندتی نکردن که اف حکمت بیت پیکینان و اف بسیار جنابتا جا آراسته کری مفروضه اوه بری هم هلبجارتنا سرو که هم دامزراندنا حکمت افریک هفنی تنه هاد بنا انجام دان بو هندي كوب كافيتات ناف برنامج حكومة بوري زانيارين تو ديفشوناتا تو روشكاري سروكي حكومة هرما كردستاني بو كاروباري نياساي اف مرجع ياخد اف داخوازيه اف پیشنیاره هاتینا واجو کرن هاتینا جبجه کرن ده کارنامه اداره الدوله هفیمانی اداره الدوله ابخو وكو تشتكي رسمي من شخصيا اجادار نينم بس وكو ديفشونا من بو ريدانت دبر عراقيان بجن دولة عراقي وهولدانت بيكينانا حكومة عراقي وكو ديفچونا افان بابت هني القري ديدنا من افريقيا فنت هني هاتينا جامدان مجموعه كم ملفاتنا تبياف ملفات هني كار سر بيتا كرنيك شو ملف بادكا نفط وغازيه بادكا ماده 140 بادكا تشيكرنا اداره مشتركه دبرت كردستان درب اداره هريبا كردستان وزيد باريا مساله جريداي بودجي و بجن شايستيت هريما كردستاني اف ملفت هني وكو جافدير يعني بتر نوكو راوشكار وكو جافدير القري دينا من فنغافت هني هاتنا هافتن وما اميدا هيجي يعني تقريبا تبيا حكومة عراقي وسركرداتية سياسية عراقي
چیت فدرالی بن چیت هریما بن چیت محافظات بن اف سربوره چندین سالا کو هریما کردستان و محافظات و عراق بشويه کی شتیت دا درباز بوی مفاش اوان سربوره ورگرن و عراق کی چکن عراق کا همي عراقيا محمد شیع السودانی تاخفنت خدا بحثاوی کی کیریا کو امی هول بدن کیشین دنا بر هریما کردستان و عراق چاره سر بکن لگوری دستوری سرک حکومت بری محمد شیع السودانی شو اخفنه کربون لتن دنا برا دروش مو اخفتنه دامانه به لگوری دیفچونن و محمد شیع السودانی شیان هنج بو چاره سر که نوان کشان تایبت کشه ماده 140 ابخو هكام سحكي كساتيا محمد الشياع او رول الديدين حكومة العراق وشندين جهد لكاركري وكو كساتياوي ممكنة خدان امكانياته خدان شيانه بس امجبير نكينه يعني موضوعنا مسألة شخصينا يان مسألة كسكت شديان مسألة بتر تيارات السياسية صراعات السياسية تشل سرآست العراق بيت تشل سرآست هرماتي بيت ورنجه هندجا حتى صراعات النيف دولتيجي مصالح النيف دولتيجي الدولة العراقية دا كارتكرنا خويا مازنا هل سربان ملفات هني بس بهر رنجه هبتن از باور كم بينقابت خيري ده هبن يعني زور باشا اگر داوي برس اوا بيتن دمك دادگاه فيدرالي العراقي كارابويا كما كبرياران دردكتن بل ووك هريما كردستان حكومة هريما كردستان البرنية سكالاي لسر حكومة عراقي تومار بكن درباره بويرن 16 اكتوبر ابخو جاري بابتكي اف دادگاه هي ابخو ممكن اوجي ايش ملفها بيت اف دادگاه دستوري بيت چاره سركرم بابته چونكو نا دستوريه دا مزراندناوي نبرك الدستوري هاتيا كرن و چندین جارا سروک حکومت و لدوان سیاسی چل حکومت چل تیارات سیاسی هریما کردستان تایبتی پارتی دموکرات کردستان آماجه به چنده دای اوجی ایکش بادکا وید بیت چاره سرکرن دادگاه کا دستوری یا داد پرورانه یا راستقینه بیت کو در برینش اراده گل عراق بکد بیت دامزراندن بس الگل وی چندیش یعنی اگر هاتو پشتی حکومت تشکیل کرن و ابادکا بیت معالجه کرن ممكن جلق ملفت هين ايش واز ضمن وان ملفات في مثلا خيانه 16 اكتوبر زفراندنا وكي من قلت تشكرنا اداره مشتركه لدبرت كردستان درب اداره هريما كردستان ممكن ابرك دادگاه دستوري بو جيبجي كرنا او ماده دستوريه وان بابتا بينغافو بتا هافتش اگر سراسي عراق نهات جيبجي كرن ياخذ بس وكابيوس وورنگر آمدن پناه بو دادگاه كان نيب دوله بتي ببن ابخو دادگاه نیو دولتی اگر هم صح کنیم دو جور دادگاه نیو دولتی دادگاه لایهای بو کاروبار مثلا گریدای مسئله توانایه و دادگاه داد یا نیو دولتی دادگاه دادا نیو دولتی اگر تا بگه دولت نبیتونه شی دوست خو آراسته ویری که یام ببیا ویری بس ضمن الدولة ده ضمن حكومة العراق العراق قبلنا كت وكي جلك العراق قبلنا كت وكو دادگاه لا جدي سنه که تو نشی ملفت خو بیا ویریش برچه چونکی بدویه او دولتا با دادگاه وتتا و هستن با دادگاه لا بت اندام بیت تو دادگاه دا مع جهه داخله حتى في عراق نبي اندام تو دادگاه داش برنده اف امراضات نیو دولتی بو پنا برنه بوانا بشكل زحمتن برز دكتور ابراهيم شرفاني شاورمند سروك حكومة هريما كردستان بو کاروبار ناسي گلك سپاس زور سپاس